Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, wakhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udayi ukuletheke lona-ke namhlanje sekuvele kwashuba-ke laphana-ke kwi-ANC-ke impela kuphuma amaqiniso kuthiwa-ke laphana-ke undunankulu wakaZulu-ke uThulasizwe Buthelezi ulala nabantu besifazane ukuze abaphe umsebenzi-ke. Kodwa angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke udlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena ngawakho amadlebe. Engizobe sengicela kuwe laphana ukuthi mase uyizwile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section ufike ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini laphana-ke subscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje, wakhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Uthulasizwe ukuze akunikeze umsebenzi, ugumulisa omama nogogo bethu amapitikosi. Number 2, comrades. Uthulasizwe ukuze anike abantu abasha umsebenzi, odadewethu ney'ntombi zethu, bagumulisa ama-G-string, abagumulisa ama-lingerie. Comrades, Uthulasizwe ngemali ka-government we-ANC uzibona engaphezulu komthetho, uxosha abantu ngokungemthetho, uxosha abantu ngenxa yokuthi abamsapoti futhi abayisapoti inhlangano yabo. Akancishwe le mali, comrades. Napha abantu besifazane eZululand bengasebenzi, bexoshiwe babekwe eceleni, kodwa hayi wena ngoba uyenqaba nelenkani, ngoba wena uyenqaba ukungixongelisa, ngoba wena uyenqaba ukulala nami. Wena-ke vala umholo wakho, wena-ke awuzukusebenza, zokubeka ngapha eceleni. Yingakho kuqhubeka amahlazo namachilo, ngoba awakhulunywa amaqiniso